bi shabban dogma bulan yaba na tawa to banyara dacha hanyawa to so ma di nya de pa wara ma ba shaban kanna yang malla be biella be tabna shab min mon pa sunsune ama kale be pa hay shab bienen ne pa palon pa ama ka ko kol jashi ma to ruzu ma biya zang ma za zang tza television asru dal kam za sa kurga ni zuni kabar chem bi wazang be nyor tal taba ngu be mila sa zang chang dagbal le polo bangsum chosa ntira asru dal kam za sa yun kurga ni nya jiun pambo ne sponsor bangsum chobe en tab songle bo mi 0242 071944 be ka bon 0243 671243 Bangsim Chugu Wuma Minister Zanchang Dagban le Polo Za TV Ditable Dundong Chumana ala gbon pass yibobi orogata na anya matoni dramul san mole na kana to wa Minister mina to tale to yankul gumti shima takima Za TV Bangsim Chugu sama mbalama sa wan yala sa shele ten zang da gar nubo na gandam moya ka kan na te zang da ba Bangsim nin ye shele bu nyine se ya targa zang na tire selo boise nyele ka te boara te pam yete na tire ne boise ne dagbal na bu boar la yeto a bo boar boise yeto aka te boar ba ka ba zang ba nyine se nin ye shele zang da tire selo bi zang na tira kan yara tarla nin ye shele rozo yemi jima yela ma selo ya non za nan dan ka jibiti be television nan guna ne ngul sa tebe ne nya zo da so ngati ken ba ni chang sham tan zang ganda mo ya na ma na te jile ne ban sa ni mol ma te nya chang te zang shele ji wo ma zo on parle de bui tempili Za TV Bangsim Chugu season 2 ma zo on parle de bui jin bon to poye ka ti chang te zang dan kambian en zang ti la ba bele ngo kan ko zang songna poy ne ba ti jima ni mo habi den pam ti de ka sa ne te ze ne te pour ba gungong ka ti kerma sa pa ne ni kyang ku yil ne ba ti pe gungong la de no mbongo ma ba ba nyur kom ba dir ba manga she mara faman te tage ka ba nyebo zo son kana am dar jebo de no mbongo mo ngo ba mo pala sim pa ka ti chante mpate na ba ka mo shin ka fa kada ta te wa ne ba pa ba ka chongor ngoma ni mo she mo ngoma na te ban tumnuma te garcia tingalsma ya mangana bosma fukum se biala nune selo ye to ashanga kam bonan ka ga tinya te la bin yesa ne te zang ba jiro ngoma zang Bangsim ma zang taba ka ba bang ti hima ne ken shem te la ko pa ba man na pe ka timen ba te tok se ye to ama selo be jiri shahra do kam bonan ko zang da ye to abulma zang songna min ban tumnuma mbang ban hiyo dimin te pa sa she kam ba ke ka yulo wonin ne nsula tarla ma yiko yan bo hala bo haguma ka lapsele kan yule bo haguma darzan ne shele den tunin ta shel kan tala ama de te lakse kala sama male man ko ke ka pal yuro ni no ya shel den ka bami no so de la sama kiran de kan sanan bamile man ko ntime ka jia mon ba mi jela won ba mi yam mal de la sabo ba ka ba zam ba zoro ba alta ba nyala ba zabo yiba nyarba ma ba biare ko jia ma ka biya la tuma manna ngone jiyo miro bo kola taba de mbala da na ma den na bo del kamiro da je tab na banama hale bi ba per jam fon jiyo ay bo no kul pi mo bo yinde den yina de na waye yelo yang ba la jela de ma bin nang do sonda zonga kar kul la de kul siete lan zang na chongono ngona de ba nang do sonda do so te jiyo ma na nkasuma yang kasuma nka do am nka yang na ma adwel mara ya ne sampion ka yira yamba ka mina ka ya patanga kana kala te pa sabro ko na pa sandar ko na ñu zo dinya shambala mana to ama te di ku yel pam zang jenne na polona da ba tina pira ni muhammad pirguman na dinya shambala mana tikin ne ba shabian ka ba karambo ma yakhshe po dun su tesinma aya non tesi sham ka bi ma sab ka tarba tarlama te bo le halo effects doko to nan kaka asuna borsho wa mala ma yuri be wa yira yana be wa bi anyo mo ko mana adda pala ka do to zang la so yolo ma ti ji shete no no mana la la ban ma halo effects de kaden haji ko bien ba don to nyangte ya to ko ka en chaka ganda mo ma mamang ba dam ti ji ma nyang ko ntie yame ti ji ma ban ko tabro song lo mana ka te nang le yaklo ma to di luna ni cheka yibang ban tabro song jima
yaka kom tamya ka te ko infur biela ka na je ma nyur kom pam ne ya shambala mana to zungo jima te mari be ba pre Abdrazak mon ko jin pam zungo na nta pa be ba pre Sukre Abdullahi ne be ba pre Yusuf Falanga Hudu mon ngam yon kulijin para atangona mon bande nyanga ma wona ya yisa ro faye be ba par balama min ganda mo shabanye yang patta zo balama na do so ne kamba sana kapte de ba shaba mali yu papa ba mali yu shanga ban buru ka be yon nam biba kapte zam ba ma wo ya kamina zang ni muhammad ngi shaba zang sona be ba par ba yo ki tokta Abukar Abdrazak table mi ya wala so comme ma zo muchi so comme ma la zo muchi en yulum bona Abukar Abdrazak ka so kam le mi ma zo muchi to zan gasu to wala yule bol kanto man ne Sora Abdullahi so ne pam de mi wala bla 50 man ne Yusuf Falanga Hudu ka so kam mi wala afa Hudu Will Isar Fai, ne tuzo e kaba mima BFC ne. BFC ne to yawa ganda mo ma mamang bol ba mam wiye ni nyechel zantina aba yama la jibun no UN general sama mi ko la katma je che yen jirme kamye ba dia la sama baka bra lomba kambang badem bala no zugo ban mesi shema na mutana kabre to no chele to ko ya tawala te jadde pirtu ba zalgu dem den nyala so kamalla o zugo boago te bone ne so kam no yin muro yin zan abu hago ne shele zan tana de mala de zalgu ma nyede ne de mala sa shela yan zan lapsare a kmayin page ka burumburla ma mi ka na kul yala yar matal na pohma apa burul na ngura blan por tir pohm ya dama malgo shi mbala walgo ba shi mbala mana dozo sa shel den tama bu hagu yala kam mi mala sa shela yan kunun dan ne to dan kul pay mana mike ma yisa ha zang la dana ayan larse inta sol na porle den eti ka nune de sa ko ma me bam pilar tuma mana akul daga ka zan cin pay mana tin yan kan shambala mana wala ngoma bu bala nan yele te zang le mena te yi shabbai kana ce gandan mu ma ka patta ba do sa ke yan bang de wara patta ba sa ne wal ma mang ni yina lo se pour mba mana do so ke tiam kilme ne zule ya to anelese yi na grama dagban le ya to ama de lursham ma yen yelle ma man toxel ma sogna ka gura na tuma dun tuna toxel sham amal le toxel ka jega tarlo nya shele ke yima la ko piena nu ka ma kuma nye ma ku de bata ko piena nu ma susuna ka zang lapsel na anya ma ku nya shele ka tana te zang changa ke nin ka to bona ran wan ma do yam tume ne be ba para Abubakar Abdrazak azune pomale ton ye do ma nin fo so kam ngon kana twe na wona yo samle nin fo so kam ngon kana twe na wona yo samle in fo so kam kana twe na wona na barkan ne sa na yam pam na larla in fo so kam kana twe na wona yo samle ni yebe jadde fa gare kankan bi ba pre Sukre bi ba pre Sukre ni jema ne azo de mbala worna ma yaya ku yilma yuruma yaqya ku yilma wonya ma ko debata anti wo ma wonya ma ko debata ti wo ma bi ba pre Yusuf Falanga Hudu kam yo afa Hudu azo de bo ka banka je porata anti amanga bayan din yanga ka olai kana anti yelma dinyanga ka olai kana ti yelma dinyanga ko kan kana ti yelma ma ko de tam ko di anti o manga ma ko de tam ko di to manga ti te kala la solo yengere dal de nya shabe ba par yisa rufai azo de mo ka banka di porata anti amanga di pied mormane wore bien pam Dike Mohamed, t'en vra bien pam.
non fura general be di kyo muamane di kyo muamane yuri bien pam yuri anya jima onya mako de batati o manga onya mako de batati o manga ami tejima de bobla dagbang zang hal chante to de bob men den ko bobla dagbang den zang hal chante to ngam pergo ne pungporo ne zaha so chef ne bon le shambala dunya shambala onya mako de bata anti o manga to yam tilmeni biba pre sore azore denamba tongo mami de nyala ya tok nagma wala gabo ya tok naglen ya nyela ka yelle ka tema de benne de ngore sham de nya shambala mana azore bo ngombo de mala kap ko pishi kama kuma nya mako de banahe mako de banahe ya kama kap ko pishi adena mala ma sore azore den bo nangbang palkom wala karwora biye ne nangbang palkom nangbang palkom am buhara buasa labra buhara bi male ya toak bala yela ko funa dagba me tie ne nangbang palkom de worme ne buhara buasa labra buhara bi ko pisika mala mako de banay de mako ba tem sepam to ben jall de nyaden fa gare de nyaden fa ga bi ba per yusuf falanga azo de boka banka ji pora anati amanga ko pisika mala bi ba pra Zambang nuki. Ndiye sambala zambang nuki. Ouais. Jankuro nuki. Zambang nuki. Ça devient de la main. Au Valme, ma coup de banane, moi, quand j'ai tout mon Valma, à de Valma, vous voyez les zambang nuki. Mais la police a refait. À de bon, Tabanka Dipora, Anati Amanga. Kundon poulet. Bien le numéro Kundon poulet. Kondom pulde sa o me dirbala dirbala wo nya dirbala kama kondom pule wo nya dirbala kama enfane bo ben yara dira pora na mo ka wonti wo ma wonya pora na to ma be ba pare Abou Kare Abdourazak azo de no mo ditien bitene nyama la wapule bitene nyama la wapule wapule niveau songondir pam ta mon pul dibe yagala tablan ko male wapule sama de bay to yo nyala mako de bay de bana ma pune mako de bay ko nyede bana ma pune tiri sa yib yan ka tel labsir boas ma tire yinya de yan de shamna to ke ngono ngo salma mini yo dara salma o ni yo dara salma de pune ka boas ni ki yen ke ngona to ma de malaka ko pishi karma ko ma nya mako de banu to ko pishi mako de banu nyele ka yemala mi yam pilmene be ba pre Yusuf falanga azone ka banka ji pora anu anti amanga ka banka ji pora anu ta ma ko pishi kamala den ka anu no selma pune wula ka bo bona patandarga bo bona ni nira nyu anya ni nira yamgarna ma ko de banu ma ko nyanti o manga be ba pre yisa be ba pre yisa azo de no bon ay ma shire yulme telvi sangone de yulna mana ma yeto ango ki womla foto no ngora be ba bari sa selma puni bon ko boka da bamle buone dozo selma puni bon ko no ba tabala yuya dama den to non ka yiye yelle ka nyon qur'ana ba ji sam bana ba ji yong ban jergo bo misanda sama yong sa je le nyanga shishirga na ya ba jadan fagar bi ba pora Abubakar Abrazak azu dir bon ka banka ji pora anu de ma kuma tum sepam ni manna
selma puuni bin ko bo ka dagbam le bona nanyele mo ana bon ko gonyo nanyele ko tabra nanyele kundum para numbo ka o dinti o manga para numbo ko dinti o manga be ba para sore azo de bongo ta ba ka di para anu enti amanga selma puuni bin ko bo ka léger tayir zane bon ko so objet tayir zane selma ne bon ko bo le bala jankuno ko pishi kama non wa dayo para numbo ka o dinti o manga pe kati no dinye yimma tulu norma ka zantana antazale te tanto fo kom ka zang dembiane lan toya yimal silvia yalanga te jima tenjima tamala ban tabla karkianma ti nchangha ten zang le zang ntinyana kom katine yon vuga kalamna mokadasu smokes nimye bang ntabre jima anta pa zeneb school ma gbanya shokur gandele karbiye tamalngo di chang hatan zamba namba nimne nya shanga zang tinyana mokada suma sherbang maganda lolo kam akanta ntanya to ndiye di ko yelwa pamtinage dama yelwa wa ne bang ma na yel ne yebang ba shergo bang ma nambala do zo ba sherbang maganda ban tabre sora ka jima na chat chante fo kom ka lamna ntazang ntoya kilgo naba anati amanga nyiri kanna ntinya loxiele pulu ka ti zibede demme biso ya kare to nyala wa Bolemba. pora anna moka ojinto ma duobi pongo yokulu do ndo idea ka obi dibga nyigba pa ngba do idea la bi shaban do ma bulan yaba na tawa banyala dacha nyawa to so ma di nya de pa wara ma bahay shaban kanna yang malla be biella be tabna shab min mon pa sunsune ama kale be pai hay shab bian ne pa palon pa ama ka ko kol jashi ma to ruzu ma biya zang ma za zang tza television asru dal kam za sa kurga ni zuni ka barcin bi wo zang banyor tal taba ngu be min sa zang chang dagbal le polo bangsum chosa ntira asru dal kam za sa yun kurga ni nya jiwo pambo ne bo sponsor bangsum chobe tab songle bo mi 0242 071944 beka bon 0243 671243 Bangsim Chugu Wuma Minister Zanchang Dagban le Polo Za TV kana nan zang nob yim la sab ne shale zang ti nob yim ma puni be ba pre abukari Abdurazak onyala ngun yina ne maki ayo point ka be ba pre sori Abdullahi ka ogbame yina ne maki ani be ba pre Yusuf Falanga Hudu onyala ngun yina ne maki piana yi ka be ba pre Isa Rufai ka omi yina ni maki ayo point de sa nob yongo puni be ba pre Abukar Abdurazak mini Isa Rufai bulo song ni man bala to ama shi kata chang haner ba gonya din yan chang sham chan lawe be ba pre na na sebre sanika o tizang nob dan pare ayi bo asizanti duobi pongo yokulu do ndo idea ka obi dibga nyigba pa ngba do idea la bi shaban do ma bulan yaba na tawa banyala dacha nyawa to so ma di nya de pa wara ma bahay shaban kanna yang malla be biella be tabna shab min mon pa sunsune ama kale be pai hay shab bian ne pa palon pa ama ka to tin vo kom ka be ba prem bamba zang no yimma tarman na nya shel na zang son shamana o be ba prem ma ko kom ma yubo ama man pon yuonde ya ba yo ya ba ko kom ma yubo tin chante zang den to den pay ma tokna mpunchi interior ne jima zeneb school nama ba biala nyuhane anta pai mokadda su smokes banana tum no he ya to ana biam pam kan yan zanti ba marza anaji ngoma na to ke bourse be che nyale ban shaka yam bol le man da ban le ben nyale ka bourse ma dem yesham on ko bo na bourse yele ban shaka ban mal nang na le nerem yesham
ka nini ya za ne ban be samba na ka ba bang ban shak den yele do to den ya shambala mana de mala kap kap peta den ya bukso ma kap ma peta mbala ma ka de ma kuma nya ma ku de banu den ya shamba yam pilme ne bi ba par yisa rofai azone bi ba par yisa rofai azone akun nan azam na yedo ma zan ti mun paymana den ya shambala mana den ya talvisa ka ku jia de pala bi yale men nyarle dan shalma den ka to to nye so ko je no gasa la tia yena mamman ko zan yeno ma nda le taba den ya shambala mana be ba prisa azo de no bon ay non shire ko peta boksim ti ken kong ne be sham la bo mo be sha ken kong ma boksim le den be sham ken kong yala boto total ka di nyɛla boto titali ka bi tooi mali puzuri suɣu di puuni ka mali puzuri suɣu di puuni yul ban ko ʒe santiliŋɔ ko peta maa to ne ka mali puzuri n suɣu dinni bi malila puzuri n suɣu dinni kan yɛla yoo buɣusim le bi mali puzuri suɣu dinni dini n yɛn bahandi di nyaanga ka ti naan zaŋ nyee di nin ni nyɛ shɛli di zuɣu o ka to nyɛ tarili maa zaa ti mo dibayi o kɔŋla buɣusi bi ka yɛ buɣusi di tuma ni nyɛ shɛli tuma maa zuɣu ka nyɛ maa ko dibayi dibanu maa puuni maa to bi ba piri abubakar abdurazak a zuɣu dini bɔ ka ban ka di pɔra anu n ti amaŋa wumi ti ka zala ni bɛ shɛm ka zala da ba shi zo ka shamna wum do kuma yulma kazala wala karli kap peta ma ko dbanu kazala de ja ka yon ti ne be te ji yon ka kabro wonu kazala mo bangala to larba ma ko nung la biara to de ya ben shadon fagare bi ba pre soure abdullahi azo de no wula ka pupure libi bosamle nsom pupure de zangla gballe ka kara ngorle so be gurle yon ganda mo ba shem be gurle ko tom se de ngmalla kamane no so amar gals de piabe ban de bara so me pun kap male bandira la en so de bapuna ya kamar bo no ngurle bandira pusur buzure katama no de mala bo gurle yela yet mala bene ganda moya to bunun baba ke yeto ma ko de bayi de no ma pure ma ko no magase pan ki pi la barba de bayi aya bi ma sa no ba kale bang de to ni ngesale to bi ba pare bi ba pare sore bi ba pare am Yusuf Falanga azo de no ay machire Falanga lenga to bola dar don wa en sawa sambane be puni ka piara bugama banki pardo zo be to di ne maro zo lenga ten salame bo dar pampa ka to zande bendira ndi ende zo larmo bob nirbe samban ganda mu yo kam woni yuna de yure wala ma ya to ki wumna to ma wo ki re yuna ben je santirgo bam ya samban na go wumna ya bam ya samban na go wumna le o di yambang le me ka pa le bai wo pa le bai timo de bata de banuma ni de bata be chat le tarna ba be chat le tongo man ko sume kan larsele kan nyiliti selo bambe sambana ka bjire da fane be ba pare
tina chama ke pokparlem ale zama puune ka chen kulpe ya puune minisma polo na ko bala ma ke mala ko piye na no ka ta ma nya debata ma ko debata nyele ko pina no ma ko ma debata nyele so tenda bi lo che polo mo da sitikane so comme no yemuro don ya shambara abokare abdurazak azo de no mo ka banka ji pora atata amanga boka da bamle buo ni zon fabehe sanji pora tambo ko dinto manga pora tambo ko dinto manga de zon fabehe ma da mala de bonne varmo ma bana ngam no kuna tanan non bangora karala nan ya hakina kan ta ba poksele angar ka wambi mana bi ba pre sore azo de mo ka banka ji pora ata anti amanga boka da bamle buo ni bonda non nyene bonda non nyene fu parlam ye to akata tosma bonda non nyene bonda ka valanga nyela ka pokparo kwarla bonda non nyene nyela ka valanga ka kwarla de nyela ben shadam fa gare do so ka ya puni ye to akata tosma puni ye to me ba por yusuf falanga hudu azo de mo ka banka ji porata anti amanga boka de bam bubu ni bubu ni sha na ku kwa bua bole ba ku kwa bua na zuye na zo tamal kirga we confirm ni de ya ja de vagare mi ba per yisa adom de bo wakada wa le buo ni Chenchito nyule nyale di nyala nyule amo nan darga katinya nyule tar kwa we kan porata mo ka o jinti wo ma onye porata o dimiya ke tense selma 2006 do wo be shi mbongo ke ma di malaka ko pishi ka de tarlenye mako ba ata miyam pilmene bi ba presore azorne poma amal shile ko pishi ma kar ku yam pilma tenden selma en lenye bata pa ya yile mesela tin shi ne bata pa ya yile yi wum ne lunse ka wumda bata pa ya yile bata pa yile ta de mra bata pa yile de chama na zirga da su kar kap ma da sama garsima kap fishi to galsin lezanti be be per yusuf falanga hudu azodir mo ka banka je porata ntama kap fishi tenden selma lenye zeyele sang porata mbo ko jinti o manga zeyele sang bi be per isa azodir mo ka banka je tenden selma lenye mai tabaka kulun koyile be sel tinshi ne mai tabaka kulun koyile don sheyile shiwoyile kasulile gushao porata mbo ko jinti wo manga wonya porata wo velme wo man ta yi wo ma be ba para bukare abdurazak azo dino mo tenden lan kable sel na dalana be sel na so na dalana mon ya tenden ba dalana zangbalang porata mbo ko jinti wo manga ke mo ma no wiwa ya za tra zanda te zelke déjà tu as dit que quand tu tiens la semaine ma san tu n'es pas là comme quand tu la semaine ma san on la ma quand tu n'y a de yisi sham quand tu es solo donc tu tiens te vous comme quand l'amna Don't sleep wake up.
Are you expecting a new bundle of joy in your child's education? Or maybe you're already watching your little one grow and explore the world. Whatever stage your ward is in, it's always a good idea to get informed about the importance of enrolling your ward in an early childhood learning center like Zenith School. Oh yes, Zenith School is the name. Zenith School provides a warm, supportive environment for kids that can help them develop social skills and build a responsible character for the future. Zenith School has dedicated and result-oriented teaching staff who will school your ward to perfection. At Zenith School, we've got all the right teaching elements for a great early childhood education. Zenith School employs all the finest and best teaching techniques in lesson delivery, such as the wait time technique, multi-sensory instruction technique, the modeling technique. Here, most kids don't learn simply by being told what to do. Our teachers use a strategy called I do, we do, you do to model the skills of our kids. They also have the graphic organizers technique. Here again, our teachers use these tools to scaffold or provide support around the learning process for struggling learners. They also have the one-on-one and small group instruction. Come and experience the Zenith School brand. At Zenith School, we teach handwriting as a program, reading as a program, and spelling bee as a game. So parents, worry no more, for Zenith School has come to treat your ward's academic deficiencies forever. We also have very minute class sizes to facilitate the work of our teachers. We admit into crèche, nursery, kindergarten, grade 1 and grade 2. We also admit 1-year-old kids. Come to Zenith School, let's serve you better and best. The school is located at Nyoni Old Airport, directly opposite the Nyoni Barracks. Zenith School operates from Monday to Friday at 6:30 a.m. to 4 o'clock p.m. Admissions are currently ongoing at Zenith School. Rush for your copy of the admission form. You can contact the following numbers for further details: 0203 033 831 or 0241 458 327. Zenith School, best and brightest. n labna n ti zaŋ laasabu din be nobu din pahari ayi maa puuni n zaŋ ti nobu din pahari ayi maa puuni bihi bapiri abukari abdurazak nyɛla ŋun yɛni maaki ayobu ka bihi bapiri suɣuri abdullahi ka o yina ni maaki ayi bihi bapiri yusuf falanga hudu ka o gba yina ni maaki ayobu bihi bapiri isa rufai ŋun nyɛ ŋun yina ni maaki ani nobu din pahari ayi ŋɔ puuni yaha abukari abdurazak mini yusuf falanga ban gba nyɛ ban lu sɔŋ nimaani tɔma ʒima ni bi naai chaɣati paagi nobu din pahari ata puuni ka nyɛ din yɛn niŋ Bangsim chosa Ntira asabro dal kamza sa yun kurga ni nya jiun pambo no sponsor Bangsim chobe en tap songle bo mi 0242 071944 beka bon 0243 671243 Bangsim cho wuma mili se cha dagban le polo za TV de table dundong tali beba pre mbangba ne an yina te za shaba de ngwana zungo te ke ne ma ni ke shaba ti ya bangna ta la nkurla bo shanga zang walge ganda moyema bo ko so la tab pon pama do nje la bale be nje sole dento nzang ten benda ko nang shelma no yim no bu yimo ma le la so bana shele nzang tina to le bo ma da nya nim fo so kam ni ru pam yur kar yerle kada ban lambala nim fo so kam dinge seme sebe ya ne totology la yel mbalama ba ci la bol mbalama de kane de nyala nir kam be so kam ka zang nira ni so nyan zang pa ni so kam de zo pam hate dal para ba yer wazo ne ban ku ya to abato yerle kada ban lambala ni warna ma ya kuyilma warna ma ni en la so ngol ko pango bu ko yin kan yambala ko yin ka te ka warna ma wow za yino be za bo yure ben do tengra wow be za bo yure me ba permanent yelma te mabi yeto ambala ben ba bo ma yure ben to bo le yure den de chaka ne tima sur kan zang tu mana yin shambala ma bayan de nyanga yin kan te po de ngala zang da bal pa kar za hanya ba ke yende ka zang song yeto ana wala ka na bayan de nyanga ka da ba to le jimbala
abura yel baya kayira ya to abwa ka din yanga kayira ya to ni nan zan baya nan zan ya to din yanga da ta fara so to le jemba zan so ni ya so ha sheb di bogo yu kurala so ne baya sim din yanga yu de kurala so le ni ya shambala mana to ware din ya yure ya ka ya ne ware da banna da kane to wow bun bar shoma no wow yin walgar le wow no wow mun bar shoma bala wow mun do tama ba za hanyala yu ganse wow dimi nyala ba za bo yure za bo din ya shamba mun ye no ware be warnama to yin nin kuru o bi zo tampanga o da gba na ma na ba kyang to ti kana tieni ko ma ya tok nirma nan ban pal kom bi bo nan ban pal kom witi ne bo hala nan ban pal kom wo yela ma ka zakse kar dia ko bo a ya nda yela wala nda ba yela yang ngong ka yul jamma to nan ban pal kom ko bo hamana zambang nu tie ngon valma mon ka ye no mala zambang nu tie golman so ngon valma mo yem no mala wo dina zambang nu tie da ma habra jirma ala na to ya ka karma ku nyatin pa ka gwar kengi lakndana kundum puli ngum puli be ki ben shakam kundum ngum ben shakam ndirme kundum puli mbala wa puli me ngela ngum dir takra pu wala mun ayen wa na be shama ngum dir takra mun nangbar wa ku tukme wa be dir takra ngum ka be ne wa puli din ya shambala mana to salma ma pune tire ne salma pune patin darga anto ne yangarna anto ne bene ni nira mon ko jela ban mana din ya shambala mana salma pune do zuma bugul lambala bugul ka da bama bono do zugo ajana bolle la de yema bolba ma nin kura ne biyan ma yitir bitla yu shaban bono ba do zugo na nyile mi kundung marama mon sa tayir zane ayene da yurbe shi shirga da katale ama ayene jankuno nguna pakem simbala mon shi la sim de zane dan shelbo ha gombala mana to nobdum para bu yimami borsum kenken kun ne bi sham ne borna yelma sham kenken kun ben tozan nara gungbang ngurle ben lan tozan kale ngurle ben to ko lan zang modon kuli mo pana da bi men ka bo ne zangulangong ngurle ay wurle kama balla ka yitie ben mana ben to ma daje nzang dar pale ka zang le pa ka til por le non de na karatam le jodi en cheka ka yolo ma ku don tong ban malga bi en sam ke zang le par jo por le ka vale non de na kapelle bien zang le zale ka tor ni man kina yo le tor ki lene na tebura den da ken shambala mana ben mami tile ne pupur ma wa ku nyono so de bi shama no so pela ma de zate tale ka no to pie palam piwa kama palang pie ne palang pinan no bugul ma ka ku zang ku wurle dabs bo ka be zang wurle ka nyed no so ka le change tang ban bi nang na ka nang bi ne mi ne na bi de jele ka ban shakku to ke de ne den ka da ban ko na chan tang pa so anyele den ye shambala mana kazalami eto lenga mi de kema ka yen zang sa nyed de kema parjo zang balle pa yin to tilen den jire gbenu yen jila de gbenu kana zang banchi pa ama be nan zang balle paraso ka be zang balle paraso kula ka be nan va be yara paraso bala wa ka zang paraso ka de gbenu mal mam ki jia ka par ka boblo ngona bura de nyele ngama ka zalama mi du varanda mbala ba yin pil du ka sadara yi de dondolne ngola na de yeba to de kara pour parlement mi den ka tire zang mbande pour parler pour le mana tieni je polo mbala zon fabi da ba mun bo men sha zon fabi denye sanji denen dangda denon kulir na dama dan farma na kun yala tuma de pun ban zan dan la so ne yesher mon batte ba denen yesher mbala ma den ka tibo ne zon fabi den ka tibo ne zon fabi ben mi bonda no nyini ka wan dang na ma ben ko kwar shel pala ma zo ka ta darma ka wan jiwa dan valma ben sa yo ko mi be kan tilung bene on kole nan kubi wonan da na mana nan da na
bi ti kun to mana dan ka ngahar ka ti sher ka ma ka ko kuna ka bitima ka wane an shi ka wanda ti tarbe ka tiba ka bo ni bonda nan nguna sama da tutu mi ma shonda fa ngon kushi la to da kada gwamu won bonda nan yen ma ku ko bu ma mi ka je valanga ka jaw kar valma de valma de biya ko ka ke saja man karga den zelma den wona din dang lan nan bon kum non nyin kwe ngo den ka bo ni ko buwa to tin sama mi salma ma tieni kenki tola nyule mala ama bi pilla ba ko bi te jota kono do don lampa ya sakoro nyue nyele shana bi libe jo ka bo ngobrle de mala kwabrongo kiamba na mi kenki to de nambala nyue mbala nyue belbe nyele petanayi nyule belbe petanayi nyele to bata pa yiri jimle je yiri sang bombo gushao metba ka kulun ko yiri gushao dalana dengona ni man mana yiri ko nol me patabna denja shambala mana do sa kane tinchang enti je talan kalamna tezang jelni jel katina chamba kazan shima anzan tore banu pa jima zo to ko ne yeto wala tatezan shima anzan tore ngob dem par bu yini den ka tien changma den par butane den ka tien changma tongo ma mi dang na dom yeto anyele ke mbor mi bel setble je yanga ma ngben ko la ni na yi papa bel setble je yanga ni nyela mbo ha kar nyanga ka mi ni nya mala shire nkana yi bo ha ka ba bangle to dinge shaba tin je tin san to zoro patam ne dal je shele zo mbala mana bi ba pro Yusuf falanga ko piena nu kamala ko piena nu ka tarma nyem ma ko debata to so azo den ne shel mbala ma dang na do me to amma to zo bisim tible vie yanga ko piena nu nte na ka les gens temana bisim tible vie yanga amma to zo do bi ngunde o mayele o yersane abon le bala Oye pasa. Awale bala. Are alawamba ya da chimba. Ada chimba pora tambala. Obi agma yakati nyumba la. Bi ba pri yesa ko fa ya zo dino mo ko piranu ma ko de bata. Aba pri bi ponga bia. Aba pri bi ponga bia. Ka ole nye tunzunira. Abole bala. Sama unga binya nyang hangam balama angangam bara ma ko de bata ko nyenti o mama be ba bere abukar abrazak azo de mo ka ba ka je porata ti amanga to mo ma de tener ma ko no ma de galse ba azo de mo angaba makama tuzodu abon leba ayaba bara ba nyimi na ya na ya pa ma ko de bata mo ko jiti o mama bi ba bere sokre azo de mo ka ba ka je porata anti amanga amin soye lamma yini kayinye ko nya pa ke banum weltaba abon lebara nyela amma bi mbara amma bi to nyenya nyela amma bi to amma bi nyo ko nya pa ya amma bi mbara ko nya pa amro lakan labba ke manam le wala yo amro la lamma kana amin soye lamma soye lamma yino mayino ikaba yino mayino ko nya pa a bole ba atuzo pa mba ya atuzo pa ma ko deba atama punu yanto la ma ko deba yi deba yi kan yanto araba gbabo ha ma je yaranga sama mi nyala dan yaai do so atib dar bo ni nyeshel mbala mana atuzo pa kan do bona yel nyin an tante kante por ma atuzo nya pa bi abeli nya pa ta ka bi pa ta maka tuzo pa ta makam ne bor shirkin won wata kam mabito ta mala babito amin yiri lamba ke manon wala babito nyanya ake tampone don ko pare no mabito kada gbanla ne babito mbiane babito amino lamba ke manon wala babito mbala amino lamma ke banon wala
ta ku to zang na zang non da na dunya shambala ma a to so pa an kulbala ma na to tina kulbiya ne ke kum no kul malbi shi be ba pare isa rofaye azo de bon de malaka ko pishi kama kuma nya ma ko de banahi azo de bon ka banka ji para anati amanga boka da bam le bo ni twinwale da bam mi ti ni twinwale bole bala twinwale Pinole dinan ka so kana ka pim we ngon ku ka bo non ka pim we ngon ku de ya ben shadam fa gare de ya ben shadam fa gare be ba pere abukare razak abukare razak azo de no bon boka da mo le bo na falnyama falnyama ayab na bien be Allah na bien ka zaman shata na bien o na bi o nyefilne ka ta ban shaw den nyefonyama o na bi o nyefilne ka ta fo kana anta pi ona ko silo nyefilne ka ta kama satarle be ban ko ta ka ya fora annan mo ka woni to manga nyen ne tar ban shata shale kana bien ni sa wati ki dilan ka yeto wala ya nyen din yala adana nya shale be ba pare sokre azo de mo ka banka di pora na anti amanga bi yel ne nir dola ka gel dun dolne wala kara wora bi yel ne nira wo dola ka gel dun dolne ni tante ka ma wo dola ka gel dun dolne wala kara wora sara we no marla pibam bala no marla pibo naam wo min kum shi blan wa pora pora no mo ka pora na mo ko jinti wo ma pora na mbala wala zuma ma pora na mba ko jinti wo ma bi ba por Yusuf faranga wudo azo de no mo de ba mi ti yen nyir shi sira wala karwora o malakiu karwo yo sala piu o kurube o kurube tana sa karwoni o pa mer kum dundwe o biaga wa ni do ku kekene ke nir shi tisre kum da la manan kana wasan ma ko ba na mo kam onto marlaki ma ba na mbala bi ba pre Abdrazak azo den mo ka en banka ji pora atata ma ke ko pisikati tembalke piongo ma te bon kora min te benjira shi mala de baza ha de mala yan bourse le sonte na sham katinya to azo den mo benjir bo ka da wamle bo ne sagbargo da ba sha bourse bo ne to chakata be ye ko dola bon be yam mon sa ka ko do ka ko tole la ko piel ma dan ka bo ne sagbargo ka be yam mon sa kana ko do sa do ko ale za yin bala to ma ko do tamba di ki ga gare ce za lata akuli ya bo ma yenu no ko tale to bi la pare sore azo dir mo bendir bo ka sarchel bon dogre na yere bon top dalma bon top dal bon dogre sarchel na yere ma ngba tak pa me wa ka da ko bona la gando gando ya bon top dal ka korgo bon ko bon dog bon sarchel tare pa me yese ni jisha ya da faga gando mon ko jela talanda ye ka do le bi ba falanga azo de mo bendir shele bon do ko de la srashi in ta fu jo ka ka ko de la srashi ye ne special bendir go bon do ben cha wa ka da bo asbana ban yora be ko bendir go be asbana ban sule ya kurdalo yo kada ba mo wala ne ko
le ya dengare le ba yin zero fae mo ni waka de bo le bo palulu in exams measurement and evaluation na question shabe ka do distractives mais dans le pas de ni de nyeke chabla chap yiti je ni nyeke chabla chaw mais dans le ni sore nyeke chabla chaw ni nyande fagat to ba do wo gare no de par butaba ni yawe hadde naki tin jante vo kom kalamna ka beba prom bamba de violence antitena de nyeke bana ala gon passe yibo bi o gata na anyama toni dramo san mole na kana to wa milen semina bangsam zan chang dagban le polo ka bol bangsam chosa ha tun da anya tulo din ma na chang shama bangsam chomulo ni dala ham wal dum pahar ayi ba chumbe pishina anu za san da yina ta pi gbana na kana to wa dagban le milen se bangsam chosa ha za television zo jebo ka dagban le bo ni barzan kada ta karam bala te kar kuka namba oni fora da to ma bi bebre ziblim tahiru azondir bo ka ba ka je fora anati amanga nyiri kanna antinya loxiele pulu ka ti zibede denne biso e ka to nyala wa Bolamba. fora anna mo ka o je to ma duo bi pongo yokulu do ndo idea ka obi dibaga ni gba pa ngba do idea la bi shaban do ma bula nyaba na tawa banyara dacha nyawa to so ma di nya de pa wara ma ba shaban kanna yang malla be biella be tabna shab min mon pa sunsune ama kale be pa ha shab bian ne pa palon pa ama ka ko kolja shema to ruzu ma biya zang ma za zang tza television asru dal kamza sa kurga ni zuni ka barchem bi wazang be nyor tal taba ngu be mila sa zang chang dagbal le polo bangsum chosa ha ntira asru dal kamza sa yun kurga ni nya jiun pambo ne bo sponsor bangsum chobe en tab songle bo mi 0242 071944 beka bon 0243 671243 Bangsim Chugu Wuma Milin Sezan Chang Dagban Le Polo Za TV Ditable Dundong Chuma na ala gbon passe yibo Milense to telabna na tetezang no dan pare ata la sabana nyeshele nzang nti dan parata ma puni beba pare Abu Kare Abdurazak nyelangun la hina ne maki ayo point ka beba pare sore Abdullahi ka o yina ne maki ayo beba pare Yusuf Falanga Hudu ogba nyelangun yina ne maki ayo point ka beba pare Isa Rufai ngone yina ne maki ata delawo he ne no bran paratma pune ne ba ila nyala ban luswang be ba pare Abukare Abdurazak anta pa Yusuf Falanga chata chang palang panwa ma pune nya de yamba ne sham be ba pare na sabre mala ma ba shaban kanna yang malla be biella be tabna shab min mon pa sunsune ama kale be pa ha shab bian ne pa palon pa ama ka ko kolja shema to ruzu ma biya zang ma za zang tza television asru dal kamza sa kurga ni zuni ka barchem bi wazang be nyor tal taba ngu be mila sa zang chang dagbal le polo bangsum chosa ha ntira asru dal kamza sa yun kurga ni nyeji pambo ne to yawa chongo mana ka kpankpama ma yang hama di nguma ami shukuru be ye pai bolombo ma baba ka ba titule ma ngon ko en dinyanga ba ko to bang shewi changma kara ngohe mpo ka ti pe ngohe kan wa tabba ma yi she ka ta ma na poi kan chang tule ma tende na zang bo go denye par a poi ma bro ko nya ben no shanga tabna pon ka ba za bang le ki nole de gwa mene bolbe shak ki nole ma nyin yel gu shel bay kakane da bam zor la pam o zalla zalgo bi yel gu ko yela ka bay den ka boni pinu ma ye do la ma da wala kane kini balmo ko yeno blan yalle da mo mo la pinu le do men te bol ben shaf fel nema o talo fel kanani o ko la nya la fi do shemen ba njira ko da bien ba ko tero fal o ko te nya la fi ki la so
wannan to je go ba yare da ka tale biti ya nyir dola ka gildun dolne an chantin yuma o lan pa o do ma ko kulan to yisiya shi sir ya ngomi ngi te kana kum shifanam kana wasana yinye kum shifa ka bang no palbi shama dilan na ya katang na nguna den ka yende o shi sir ya ma halda mala on nan to fora ko pim ngane pim ngum ni pim yeto ko pim ngane den ya shambala mana te ban korama sagbargo bo kwala man nyur ka ku kwala ka zum ka bu ngwatale bu ngwat ko zan kar mi ma bu ngwatale e be nung la kom kar biige ka ba nung chaba won nung la kama bin kwara kan wo ko la mbadan kan nung na zuzum nung kwara mbu zumbulma nzakna pa nan den nung kwale kar mare chakpara we de punna den ka bu ne sagbargo a ben non samne ben non ko do zan non de ma wa den wa te bo la sa do ku kwale sam ka ba mal de monda e di ti migi ki yipunna den ka ba non na non ben non de ha ben to non ben non dor par jour ki ñu ka ka nan to chake ye nya vilma pa samma di nya shamba ma na tiene bombo bon top dal bon do ben shalma den ka bu no gumbo kepok sisma den ka bion kuran jale ndo piakma piak ka bion korgan ndole mbale tak bamba yense da ba mo la gumbo ka ba doy na yele special food nyele den dalma bon to dale e bongo la shin ka fa ba shi la ka ba tahra taba bo la dana ka den ya shambala mana palulu mi nyera simpel dora beaucoup drôle bula ma nan yel nan zo non dan nan pa kala tielle nan amma an wala ñu ko ka maintenant to ko ne to wala te jima palang pa ka te kenma renforma bahuma norma dan ka ti kan ti ma na ke da ban ko le mil so wo bi shi ma da mala ka peta ka da ma ko ma nye ma ko da ba yob ka peta ma ko da ba yob do zo akul ma la ma ngum le ka va da ma kuma garcia pam to kalme bandu e ngo nsong yam pilmene be ba pre sore be sen table vie yanga mbon man di nyala kalle ma mi an pa shema ya targa kar tarle ne shele kar do yana kalme ne yile pamba leba ka pambo ne yile pamba leba nama de ba ta dem pataba kan yel ngo mbon nuyi mbon pa de ba ta nsong wulana panalana gushina pora ay yob mbon ko dinti o ma wonya pora yob mbon bi ba per yusuf falanga azo de no mbon ka ban ka di pora yob nta ma ko peta ka mala bi ba per falanga kalme sapa shinnim nama de ba ta don ku pataba tulma anzan son kauna kirfo akire kauna kirfo na cire sabar gundun mu su sala kan walwa a gulsar tibla gum da mai kauna kirfo na janfo dun wayi ka tattabiyawo mako da ba ta kalbe de bata ma ko de ba yo kalbe de bata ko me kala za yinde ko o gba ga fiye yanga do ngba za yinde fiye ngaba ma ko de ba ko yinde de ba yo ma pune de ba na ma won fagar to bi ba pre rufai yesa rufai azo de no bon kalmi nabi ponse na ma de bata dem pataba nabi ponse ne jirnda shanga de bata donc ko pataba tous les de bata Gundwa patuya kolwa onya mako de bayo to ma kolwa de ban ko patab shambala ma to be ba razak au kara razak kalme ya na pabna madaba tadam pataba na paba ya na paba na madaba tadam pataba banzalan kaje na ko yibna
ni ko yibna ma ko yibe ban zalan ka ʒie ni ko yiwa ko yibga ko yiwa ban zalan ka ʒie ni ma daa labi na paɣaba na maa kalibali wo na ma li tɔɣu nim na bali aw kali ana wana kali ya bari baba wana kali pam titi wo bi ba pirma diba nahi diba yob maa puuni maa ku diba anahi ko nya diba yob maa puuni yeki wana kalibali hali to ke piya ni an maa kuma nyɛla diba ata ko pina anu maa kuma nyɛla diba ata Yusuf Falanga azo de no azo bo ha bo ka labsi ka ji pora ata nti amanga ngon ka da bo mele bo ne dubi na yele dun dong ne to amala ayen labsi yin sang ma zo nti na yele dubiya na yele na pa bizang biti na pa be nane papa ka visant naye pour pas kazan pas mal non sodu fora atambo ka wajinto manga fora atambo ko wajinto manga isa do fai azo de mo mon ka da ba mele bo ni zangna bidwa biso ko pa na be kama nayi kan na ka bidwa biso mon ka bo ni zangna nayi ka na ma dapala fora atambo ka wajinto manga na pamal pulba na do bi ma ko o kane o zangla na mo changma zangna ma bi ba para ba karara sak azo de no mon ka da ba mele bu ni nama po kan kana bi ba per sokro sane nama doro ka da ba mo bu ni nama doro fora atambo ne bo no na pama so half bi ni to sirna ma doro bi ni to sirna ma doro bo no na nama to ke palan pa bo sama mbala ko pishi ma ko de bata yisa rofai azo de no bon be ba per sokre be ba per sokre azo de no bon bi bol nyiri na pa jule ngone le bala mon kabile bo na pa jule na yel don ne to amana ba na pa jule na pa bia bang pa na pa fune na pa so ban zang na ko ri na pa bande banye na pa behma na pa be ka bo na pa jule na pa be banye na pa jule mango bo ma ne ya shama ma dan ko ma du bi ko ka na pa jule na pa pranga so yukun na yele ka tuhago o bi o to jobele kul na yele ngoka bona na paso le de ke garni mana de ke ya de shambala mana to te pan pa shema ma ke ma wahna jama ko pishi kar potyo ngono mana ma ye ma vie yelanga karmel ma ku de bata ko pishi ma ku de bata isa o fa ya zo de bon ay mel shire wobo kabele wara kabbo suhna pana dagban jam ma ko de bata jam beba per abkar abrazak wadenne kabele wara kabbe yilense baxé pour atambo ka odinti o mama sore wadenne kabbe wara kabbe fiense ka fiense bien den bla bla ne yur ma yul ke yalma yabla ne fora tamba ne bor ma mo ne an marse kay to sanga yina denne to be ba pare Yusuf Falanga azo dino bon wodenne ka bo wara ka bo ne loma dama ka bo ne loma dama jara ba
jarani pora tamba o kasudu o ko yelle ma bana en kirge o ko yelle ma de letu no o labs kar nye labs ma ko zang le yel jama yeto a jarana ka be lorlo ma de nye shambala mana ke ka zati be bangsam chuma donc ko yeo bangsam ma zabi la den ni ka zang te gasel tan tu no tem no pire kar burger mana ka zang tir solo mana ke kar jima zang tana ne tete nzale to ko to non yeto wala chaka ba zang labs ma ni nye shena zang tina ka ti zang de zang chang den kula nan ye to wala de bo pom bang shanga ama de shanga ka to kula zang nan na yabdo ne bon na ma ngwa to kula chang ti ke den na ama denye alors na pabel sane bo bona la dubia wona kuna kana kadu bo bona la dubia bana zo man na pa ma du dubi ka bolo mana bo bona la dubia ndabo na yel pambalba bi me ka che pambalba yeto akan yala ho benyam ba wala na pana la na gushina la kar to chena sa pashin mami kamuna wumena kamuna atire adu la kar kyan ha kyante mpage benna la ka ba to chen mana jan fo ngona o yakla belo ko muni jina na no jergo polo den ya shambala mana ka kana na be pour na mama kundo patuya swala ka sa kyamal patuya kuli na ya kakuna tongo ngwa pa nya ku lo den ya shamba ba gbaden mana pa ya shamba ma ba gbaden mama da gasiya pam te kana bumbu na pa ba mi gun banzalan wa malo yile banzalan malo wo yile na pa be ka kaje ko malo yile na pa be ka bene katene ko malo yile na pa be ka galban min nam biane na ne bi shalma galban ba min yi kam ne manna la kar ba me patta kenna den ya shambala de ba de kar zang ka canta zang ne benna na canta to na den de kyar ki mana to zang na pa mal to den ko do shambala mana wona ma ngona yenya yen to ndo shali zang yi de ngona talan kan talan zang dan labsbo ne shali en te zang tina to so to ko la non ye to wala ta ti kyang to fu ko ta ti kyang to fu ko ka labna ente zang intete be ba param bang ba so ka o zang den kambian ma zang titina ka tinye din ye sham kala mal shil gulu zungo dalna Don't sleep, wake up. Are you expecting a new bundle of joy in your child's education? Or maybe you're already watching your little one grow and explore the world. Whatever stage your ward is in, it's always a good idea to get informed about the importance of enrolling your ward in an early childhood learning center like Zenith School. Oh yes, Zenith School is the name. Zenith School provides a warm, supportive environment for kids that can help them develop social skills and build a responsible character for the future. Zenith School has dedicated and result-oriented teaching staff who will school your ward to perfection. At Zenith School, we've got all the right teaching elements for a great early childhood education. Zenith School employs all the finest and best teaching techniques in lesson delivery, such as the wait time technique, multi-sensory instruction technique, the modeling technique. Here, most kids don't learn simply by being told what to do. Our teachers use a strategy called I do, we do, you do to model the skills of our kids. They also have the graphic organizers technique. Here again, our teachers use these tools to scaffold or provide support around the learning process for struggling learners. They also have the one-on-one and small group instruction. Come and experience the Zenith School brand. At Zenith School, we teach handwriting as a program, reading as a program, and spelling bee as a game. So parents, worry no more, for Zenith School has come to treat your ward's academic deficiencies
efficiencies forever. We also have very minute class sizes to facilitate the work of our teachers. We admit into crèche, nursery, kindergarten, grade 1 and grade 2. We also admit 1-year-old kids. Come to Zenith School, let's serve you better and best. The school is located at Nyoni Old Airport, directly opposite the Nyoni Barracks. Zenith School operates from Monday to Friday at 6:30 a.m. to 4 o'clock p.m. Admissions are currently ongoing at Zenith School. Rush for your copy of the admission form. You can contact the following numbers for further details: 0203 033 831 or 0241 458 327. Zenith School, best and brightest. Tumana ala gbon pasi yibo bi o gata na anya matoni dramul san mole na kana to wa milen semina bangsam zanchang dagban le polo ka bol bangsam chosa ha tun da anya tulu din ma na changshama bangsam chomulo ni dala ham wal dum pahar ayi bacin bi pishina anu za san da yina ta pi gbana ne kana to wa dagban le milen se bangsam chosa ha za television zo jebo ka dagban le bo ni barzan kada ta karam bala te kar kuka kanamba onye fora da to ma bi bebre ziblim tahiru azonir bo ka ba ka je fora anati amanga nyiri kanna antinya loxiele pulu ka ti zibede denne biso e kare to nyala wa Bolemba. fora anna mo ka o je to ma duo bi pongo yokulu do ndo idea ka obi dibga nyigba pa ngba do idea la bi shaban do ma bulan yaba na tawa banyala dacha nyaba to so ma di nya de pa wara ma bahay shaban kanna yang malla be biella be tabna shab min mon pa sunsune ama kale be pai hay shab bian ne pa palon pa ama ka ko kol jashi ma to ruzu ma biya zang ma za zang tza television asru dal kam za sa kurga ni zuni ka barcin bi wazang be nyor tal taba ngu be min sa zang chang dagbal le polo bangsum chosa ha ntira asru dal kam za sa yun kurga ni nya jiwo pambo ne bo sponsor bangsum nta de kabatuma na nya dinna kulwara labran tizang la sabdan bi nobran bahne nyanga be ba prayer ne round 4 be ba prayer abukare abdurazak nyala ngo yana ne mak pia nata ka be ba prayer sore abdullahi ko yana ne mak awai be ba prayer yusuf falanga hudu yana ne mak ani ka beba pare isa rufai ngunye nguyane make pia na yi tenzang nobiyem ntapai ayi ata ne anahma za hala sabo nlam beba pare abukari abdurazak onyala nguyina ne make pehtana nu ka beba pare sore abdullahi ka ogba yina ne make pishi nanu be ba pro yusuf falanga hudu wono nyango yina ne make petanata ka be ba pro isa rufai me yina ne make peta esa zongo de wo ya ni be ba pro sore abdullahi anta pahe be ba pro isa rufai yan zalti pe kat zang dam mpahe nto yara bakwai den kanna to amana labe be ba pada na sabra sanika oti zang dam biani enzanti Bangsim cho wuma milen se zancha dagban le polo za TV véritable dondon to tale beba pre mbamba ni akpangma ni amyene anyang ma yen zanye zoro bal taba den yina ma mbala do so sa wotin ke bolte kyama ko kana ka omini ganda moya ban tuhulu to ma ka bete charse taba do so de sa mo ma ka te zanjima ni ngeshale nzal na mpate zongo dana ka trezang ganda moya ban na yankara ka te zante gar pataba do so beba pre ala san wisha jam fo ne kara ante zang
bang man pin ne shele zan ta ka chapsaba tan fo kom ka o jento ma do bi po nga yokulu do ndo idea ka obi debga Don't sleep, wake up. Are you expecting a new bundle of joy in your child's education? Or maybe you're already watching your little one grow and explore the world. Whatever stage your ward is in, it's always a good idea to get informed about the importance of enrolling your ward in an early childhood learning center like Zenith School. Oh yes, Zenith School is the name. Zenith School provides a warm, supportive environment for kids that can help them develop social skills and build a responsible character for the future. Zenith School has dedicated and result-oriented teaching staff who will school your ward to perfection. At Zenith School, we've got all the right teaching elements for a great early childhood education. Zenith School employs all the finest and best teaching techniques in lesson delivery, such as the wait time technique, multi-sensory instruction technique, the modeling technique. Here, most kids don't learn simply by Pour solo kapure te ganda moyma te berchim dema le ben kana entum mo be targe mpa lo shelma sore abdullahi mukadas o jalangun sherbang mahay taman wo kar chibrapam ngonom bola la ptina ngoma nango mo karte nyo tenzang la ptin ngo nchapso dozo mukadas yala ntenzang nchapsa na na samla Isa Rufai to agba mukada sin yenre zang pingo nchapsa amoya ama zuksa wa rezo to pa awno lafsi yanda ala fe kala yare ami ne mukada sin yala ne voson sherbang mahay ti tamalngo de pashale MCR no mana yi offline na kanya o sherbang mahakar velpam ami baye borbang mahaka biololo kam nyim bolo mukadas 0245845995 0245849559 o namba mbala ay bole mukadas hashal kamza sa ka borbang mahaka biololo kam on chakar pagana ka gba yo laro no mo baba ngun tilala pino ka tazang ntaba ma tan labe karam basane ntenya jimane zal shamzo dafsirngo yang malla be biella be tabna shab min mon pa sunsune ama kale be pai hay shab bianan ne pa palon pa ama ka ko kol jashima to ruzu ma biya zang ma za zang tza television asru dal kamza sa kurga ni zuni kabarchim bi wazang be nyor talan taba to te zimane zantra intezal lorsel polo mbalama ton kul balongo selmese no knockout bu tina pire ma barma jima wonni mona biela tem pire tem dalsir shabzar ma gbaye tilan patawa katela yan pire bahra la kat ko na halta page banyan zan palan pa nirba nama kati banyan di pirama nyanta mana lozo nyala konza na tir solo ibambia sambanne ka bal setable kama yuko ke de pala amal dagul ke tab songlana yele de bayi zo ka jiwo ba jiyama mission musician den tatana te worma na ti yara ka bangsam nirba zangende dagban la sule to kama den tatana mbala den ne teniene ne nyeshele te worna te zangal ma zang chante na te mor bor shele den ka ti mi borne te ben pelan zuyama a son semne nyeshele zankana za tv ente zanti ka tabaka jima karchan amala dagule ya biela lolovi tento sonse ka de mola adagul ne nyeshele zanta mandan yele yen blanya yenya dem pirishama to ton kul ba mala mbalama ba me be yang ka bel seteble ban yang kana zungo dalma de blan community yele yira pum yele yen da kana to ngongo ente nzangna mana te ka ka zanga yi zantama to zo za kyan zungo dale de teni ba mal shire yele ngan kana boasman ra yele ne riyan yirna yakshanga na ba ne para diriyan lakla de zanga de zang bo hayim bub depuis yirma kena jima mi ne ko pir wa yim mi sheka tina bo harango den yan timige ker ka turma de kanna kayan za ke ngon ka po ka papam solo bam de sambande te ne jima mi sha to ko to po ko man mi ye te bo bora te ko to bo le yuya ama kale yan suhe june di jona o ko to bo lo ndiam bam bala ma
wajen ban yana ba pertuklara ne po bi ala ngote san chang ku yilba ne sandar go sandar go ba on pour pam ba di jona ne di jo wulana jonum balama to bi ba per bakalen bi ba per alaru jabir ne bambi ti machine du mane ban ko je sentir ngo bi ba per mbang ba nyong ambi on poa ba nyong ba ponya wa ko tabro soro renye bagang mpa yil ngo to ba zaha ba ma za ne ji ngo ma ye pour son bo kan zangre interieur na pa to zo da na tan lan kana ya ne bua pala ya tan ko ba wo te nan ba ma lara don't sleep, wake up. Are you expecting a new bundle of joy in your child's education? Or maybe you're already watching your little one grow and explore the world. Whatever stage your ward is in, it's always a good idea to get informed about the importance of enrolling your ward in an early childhood learning center like Zenith School. Oh yes, Zenith School is the name. Zenith School provides a warm, supportive environment for kids that can help them develop social skills and build a responsible character for the future. Zenith School has dedicated and result-oriented teaching staff who will school your ward to perfection. At Zenith School, we've got all the right teaching elements for a great early childhood education. Zenith School employs all the finest and best teaching techniques in lesson delivery, such as the wait time technique, multi-sensory instruction